As we are still standing, may I ask you to partake with me in reading this word? As we are still standing, Matthew 7:16. Matthew chapter 7 verse 16. Let us read in the name of Jesus. Muzabamenyera ku mbuto zabo, mbese harabasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu. Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza nikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi nikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro, nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or fig from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Verse 20, therefore by the fruits you will know them. Amen. As we go in Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere niruba nirari byayo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. You may take your seats. Yes, ahimbazwe. Praises to Lord. Uno munsi mfite ijambo tugiye kuganiraho nari narisomye. I have a theme of the teachings of today. Rivuga hejuru y'imbuto mu bukristo bwacu. It speaks about the fruits in our Christianity. Urufatiro rukomeye rwitwa imbuto z'umwuka. A great foundation called the fruit of the Spirit. Kubwira abakristo banone kwera imbuto na magambo atoroshe. To tell to Christians how to bear fruit is not something easy. Abantu benshi bahagurutse gukorera Imana muri iki gihe. Many people who rose to serve God in these days. Ariko benshi muri bo basize imbuto hanze y'itorero. But most of them have left the fruits out of the church. Abavuga butumwa, abaririmbyi, ababishop, abapasteri, abakozi b'Imana batandukanye barimo bakora ikibazo gikomeye kirimo n'ikimbuto. Evangelists, singers, prayer people, intercessory people, many people, pastors, bishops, they have done so many things, but they overlooked the fruit of the Spirit. Ubundi isi ifite ibizago bibiri. The world has two troubles. Ibizago bya mbere nuko abantu benshi bafite impano zo gukorera Imana badafite imbuto z'Imana. The first one is that so many people have the talents to serve God, but they lack the fruit of the Spirit. Ibizago bya kabiri nuko abafite imbuto batahawe za mpano. And the second trouble is that the people who have the Spirit, the fruit of the Spirit, do not have the talents. Kogira amahirwe abafite impano bakagira n'imbuto isi yohinduka. If we were fortunate enough to have people who are talented and have the fruit of the Spirit, the world would change. Kogira amahirwe abera imbuto z'umwuka bagahabwa n'imbuto impano z'umwuka isi yohinduka. If we were fortunate enough, the people who have the fruit of the Spirit be given also the gift of the Spirit, the world will change. Hari umwana wagiye mu rugo rw'umuvugabutumwa wari wababwirije. A young child went to a home, a very great evangelist who had just preached. Umuvugabutumwa yarabwirije umwana arafashwa biheka. The preacher preached and blessed tremendously the child. Hanyuma amenya aho umuvugabutumwa atuye. And the child knew where the preacher was living. Umwana agira gahunda yo kujya kumusura. He took time
to go and visit the preacher. ageze asanga umuvugabutumwa yarangije kuvuga ubutumwa akora umurimo w'ububaji n'umubaji agira atelier. The child came to find out the preacher was actually a carpenter. After preaching, he would go and do carpentry. Asanga ari muri atelier abaza umwana arahagarara mureba abaza aratuza. The child found him at his work in a carpentry. He was doing his work and he saw him, and once he saw him, he just kept quiet. Umuvugabutumwa ntiyamenye yuko wa mwana yaje afite mission yihariye. The preacher never knew the child came with a plan. Ariko abonye uko umwana yahagaze arebye uko umwana mureba arebye attention yose nawe bimutera kwibaza. But the preacher looked at the child and he found him so very attentionate to him and staring at him, and he wondered in his mind. Hanyuma baza wa mwana ngo ko maye mbona undeba cyane niki cyagutangaje nubwa mbere ubonye umuntu baza. And the preacher looked at the child and told him, why are you staring at me this way? Is it the first time for you to see a carpenter? Umwana aramubwira ngo mfite amatsiko. The child said, I'm so curious. Ngo ndashaka kureba ukuntu umuvugabutumwa azakorana n'inyundo n'imisimari. I wanted to see how a preacher would handle a hammer and nails. Ngo naje kumenya amavuta ugira iyo uri muri atelier niba ari nka yayandi yo ku gatuti. I wanted to find out if you have the same anointing on the pulpit in your carpentry. Ngo naje kumenya abantu baza kureba ibintu zabo ubabariza uko basubiza uko baganiriza nuko bibahera ku gihe. I came to observe how the people coming to you in your carpentry, how you react to them, how you handle them, how you speak to them. Buriya dufite abakozi b'Imana ariko mu mirimo bakora batagira Imana. We have servants of God, but they do not have God at their workplaces. Niba ari umuntu udoda iyo umubwiye ngo umwenda arakubwira ngo uzagaruke kandi akaba ari umunyamasengesho ukomeye. If it is a tailor, for example, you bring to them the fabric and he tells you, you come back. Yet they are in the intercessory team at their church. Niba ari umuntu baza waza kureba imiryango cyangwa ibintu wagiye gukoreshayo akakubwira ngo uzagaruke service mbi ariko ijambo arigira. It might be a carpenter. They will always tell you to come back because they delay their delivery. If it is among the service industry, they always delay the service. But yet there are people who speak the word of God, very anointed in their churches. Isishaka kureba icyo abavugabutumwa bakora nyuma y'udututi nyuma y'urusengero nyuma yo mu nzu y'Imana uko babaye hanze uko bitwara uko bavugana n'abantu uko bagenda berekana Kristo. The word eagerly wants to see how the preachers, after preaching the word of God, after prophesying the word of God, how do they handle and behave themselves out of the church? How do you handle things and people out of the church? Isikeneye kumenya umuntu waturirimbishije n'abaturirimbisha n'abatuyobora mu masengesho n'abadupfukamisha. Igeneye kumenya ubuzima babayemo nyuma yo mu rusengero nyuma yo mu nzu y'Imana niho haba ubukristo. Ubukristo ntabwo ari ubwahano n'ubwaho dutuye. The world needs to know these people who lead us in praise and worship, the people who lead us in prayer, the people who lead us in reading the word of God, after the pulpit, after the church. How do you live your life? How do you live your Christianity out of the church? Ibikomeza umuvugabutumwa si ibyo avugira ku gatuti n'ibyo akora avuye ku gatuti. The things that strengthen a preacher is not the words he spoke on the pulpit, but those very words he speaks out of the pulpit. Ibikomeza umuririmbyi si indirimbo aririmbira hano n'ijwi ryiwe ni uburyo abayeho nk'umuririmbyi atuye mu muryango mu bavukana mu bakorana ubuzima bwe bwa buri munsi. The strength that makes up a singer is not the words that he sang on the pulpit, but it's the life, the lifestyle, the behavior they have out of the church and out of the pulpit. Sibigutangaze umuntu asirimbye hano bikaba ubuzima bwiza cyane hano ariko yagera hanze ubuzima bayemo bukagutera agahinda. No wonder if you see a person joyfully standing and dancing here, but once they get out of the church, you look at them and you feel so pitiful about them. Mbere yuko Yesu adusaba ibindi aradusaba kwera imbuto. Before anything else, the Christ is asking us to bear fruit. Yohana igice cya 15 hari ubuzima bukomeye bw'igiti n'imbuto n'amashami. John chapter 15, you can read a word about the fig tree, the branches and its fruits. Umuzabibu, amashami n'imbuto. The fig tree, the
fruits and the kandi branches. atandukanya amashami y'uburyo butatu. And he differentiated the branches into three ways. Hari amashami yumye, There are branches that are very dry, hari amashami atera imbuto, and there are branches that are fruitless, hari n'amashami yera imbuto. and there are branches that are fruitful. Aravuga ngo amashami atera imbuto He says the branches that do not bear fruit wameze kimwe n'amashami yumye, are the same like dry ngo yose branches. barayatema They all cast them bakayajugunya mu muriro. and cast them in the fire. Ariko amashami yera imbuto Those branches that hari are fruitful, ukuntu bayuhira, they have people to hari water them. ukuntu bayitaho They care about kugira them ngo yere imbuto, for them to bear fruit kandi nishi and more fruit. twahamagariwe kwera imbuto, Because bearing mu fruit, batizera twera imbuto, the mu non-believers, mudugudu twera imbuto, the community, mu baturanyi twera imbuto, in the neighbors, mu mirimo twera imbuto, at mu workplaces, muryango twera imbuto, us to bear mu rushako fruits, twera imbuto, for us to bear fruits, ubuzima bwacu bwose lifestyle. reka twera imbuto let us z'Imana. bear fruits. Ako niko gakiza. That is salvation. Yesu ahimbazwe. Praises to God. Impano Talents. zitwubakira izina mu bantu, Talents will give you a name among people. ziradukomeza zikubaka na protokoli ikomeye iruhande rwacu. Talent will give you a famous name. It will give you profit Ariko around you. imbuto zikubakira izina mu bwami bw'Imana. But fruits will give you name in the kingdom of Reka God. mbisubiremo. Let us repeat this. Impano zirakuzamura zikaguhuza n'abantu. Talents will magnify you and link you up. Impano zirakuzamuka zikaguhanika zikakugeza hejuru. They will take you far high. Watambuka bakavuga ngo uriya muntu ni umuririmbyi ukomeye. You step and they call you a great singer. Watambuka bakavuga ngo uriya muntu ni umuvugabutumwa You ukomeye. step and they say you are a great preacher. Watambuka bakavuga ngo uriya ni umuhanuzi You w'igitangaza. step then and they get a great prophet. Bakavuga ngo uriya muntu asengera abarwayi bagakira. Will call you someone who performs the miracle of healing. Ntabwo ari bibi. That is not Ibyo bad. biguhuza n'abantu. It will make you to meet Ariko people. ibiguhuza n'Imana, The things that make you ibituma meet Imana God, ikwishimira, but the things that God ibituma is Imana pleased with you, ikwemera, when God accepts you, n'imbuto wera. it is the fruits you Imbuto nizo bear. ziduhuza n'Imana. It is the fruits you bear. Yesu ahimbazwe. Praises to God. Niyo mpamvu Yohana igice cya 15 umurongo wa 8 This is why in John 15 verse 8 havuga ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto. it says this is the reason why our Father will be pleased and magnified, because you bear fruits. Kuko imbuto nizo zituma data twemera. Because the fruits will make our Father approve us. Impano nizo zituma abantu batwamira. Talents will make us approved in people. Hari umukinyi wa marato nigeze kubona. I remember an athlete. Yari mu bakinyi bakomeye icyo gihe bapiganaga cyangwa bahetanwaga igikombe gikomeye ku isi. By then he was among the great athletes that were running for a great prize. Ariruka cyane, yari mu ba mbere. He ran a lot he was on the front runners. Amaze gutsinda, When he won the cup, harya yicaye ahita hagwa arapfa. where he sat, he just died on the spot. Wigeze mubona n'umufootballer ngira ngo muri Cameroon nawe waguye mu kibuga. I think you are also aware of a Cameroonian football player who died on the ground. Ubanza yitwaye Fowe ngira ngo. Fowe yaguye mu kibuga. A forward died on the ground. Buriya biba bivuga ngo housing yari nziza. It means his external appearance was very powerful. Yari fit. He was very full. Ariko inside yari futu. But inside he was just empty. Buriya abakristo benshi So many Christians, housing bimeze neza, on the outside they are ariko very well, inside ni futu. but inside they are crushed down. Iyo wakuze mu mbuto When you are growing in the uba fruit, wakuriye imbere. you are fit on the inside. Iyo wakuriye mu mpano When you grow in the uba talent, wakuze nk'igihumyo. you are just growing as a Abantu bagira mushroom. ngo warakuze People think you are kubera yuko ugira mature, imbuto, but because you lack fruits, nibwo Imana yemera ko wakuze. only then God will accept you as mature. Ariko iyo uhanuye abantu ibintu bikaba, But when you impress people, bajya bagira ngo niwe mukristo uruta abandi bantu. because you are prophesied and it happens, they think you are the greater Christian. Yesu ahimbazwe. Praises to the Lord. Mu gihe twe tureba abakristo mu mpano, As we are still feeding Christians in talents, Imana yo ibasuzumira mu mbuto. God looks at them through the fruits. Niwo munzani. That is
salvation. Matayo 7:20. Matthew 7:20. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. The word of God says you shall know them by their fruits. Reka mbabwire hari ibipimo byinshi mu buzima busanzwe. I'm telling you, we have so many things that we can measure ourselves up. Iyo dupima umunyu n'isukari, When we measure salt or sugar, tugira imizani. we have their own weights. Ni mukuvuga ngo tuba dupima ibiro. We weight the weight. Iyo dupima ku mudamu atwite, When we want to see if a woman is ajya pregnant, muri ecography. she has to go to the ecography. Iyo bapima ubushuhe, When we want to weigh your warmth, bazana thermometre. they bring the thermometer. Iyo bapima uburebure, When they want to measure your height, bazana metero. they bring the meter. Iyo bapima ubusinzi, When they want to measure how much you are drunk, abapolisi bagira alcohol test. they have alcohol test. Ni akantu nyine bagushyira mu kanwa ukagahumekeraho, It is a device they place on your tongue and you breathe. bakamenya yuko wasinze. Then we know how much you have drunk. Rero ikibabaje, Now the unfortunate thing, abantu bari mu gupima ubukirisitu nabi, people are evaluating Christianity in the wrong way. bakabupimira mu mpano. They evaluate it through the talents. Gupimira ubukirisitu mu mpano To evaluate a Christian in the talents ni nko gupimisha inda is like you want to evaluate a pregnancy, umunzani w'ibirayi. but you use a scale. Ugafata umudamu ukamubwira ngo hagarara ku munzani w'ibirayi, You tell a pregnant woman to stand on a scale ushaka kumenya ko atwite. and you want to know if she's pregnant. Cyangwa ugafata uburebure iya metero ipima, Or you take the meter that weighs the height ushaka gupima ubusinzi. and you want to measure how Ntabwo ariyo much. mezire yo gupima ubusinzi. That is not the right measure. Unité de mesure yo gupima ubukirisitu When you want to measure nta Christianity, kindi kintu nothing uretse imbuto. than the fruits, Ntabwo ari imirimo dukora, not the works, ntabwo ari icyacumi n'amaturo. not the offerings and tithes. Ntabwo mvuze ko ari bibi. I'm not saying it is bad. Ubundi iyo wahindutse indani, When you have changed on the inside, icyacumi n'amaturo birikora. offerings and tithes is very Ntabwo automatic. ari ukuza gukora umurimo. It is not coming to minister. Iyo wahindutse indani, When you have changed on the inside ukora mu mbaraga nkeya zawe, and you use your weakness, Imana ikagukoresha mu mbaraga and zayo. God uses you in your power. Maze iminsi numva abantu basenga, It's been some days I've akavuga had people pray. Imana ngo umpeze imbaraga nanjye Give me power, God. mere nka runaka. Give me power. Umuntu But that person, naturuka hariya murondore, when the person comes, I will umuntu discern them. naturuka hariya I will muhanurire. discern them from afar. Urashaka amanota y'abantu, You want marks from people. niba ushaka amanota If you y'Imana, want appreciation from jya God, mu mbuto z'umwuka find the fruit w'Imana. of the Spirit. Abo ni bo Imana yemera. Personal people, God will approve. Imana irashaka abanyembuto. God wants people with fruits. Yesu ahimbazwe. Praises to God. Uzi yuko wokwera imbuto abantu bagahinduka. Did you know you can use your fruits and people get changed? Umunsi umwe Imana yarambwiye ngo nduzongere gusaba imbaraga, One day God told me never ask for power anymore. ngo njya nkora neza mu ntege nke zawe. I will use you in your weaknesses. Utaramenya gukorera mu ntege nke zawe, Until you know to serve God in your own ntuzigere usaba weaknesses. imbaraga. Never ask for power. Imana ndizaguha imbaraga God is the one to give you utariga power. gukorera mu ntege nke. And you will start to Banza serve Him in your ukorere mu weaknesses. ntege nke zawe, Start serving in your weaknesses. ariko wera imbuto. Bear fruits. Ni wera imbuto mu ntege nke When zawe. you bear fruits in your weaknesses, Yesu ahimbazwe. praises to God. Hari ikintu bajya bita medical check up. There is something called medical checkup. Buriya uko twese muturebye twogira ngo turi bazima twese, If you could take a look on us here, you would think we are all healthy. ariko twojya muri medical check up hari abo twosanga ari indembe. But if we had to go through a medical checkup, most of us will be very critically sick. Mu minsi ishize hari umugabo w'inshuti yanjye yagomba kuva yaje ava mu Bubirigi aza hano. And in the past days, a friend of mine had to travel from Belgium to here. Aravuga ngo reka nyure kwa muganga mama iminota nka 10 nibura mbone gufata indege ya nimugoroba. He said, let me go first to the hospital and spend there 10 minutes, then I will take the flight of the evening. Agenda yitwaye mu modoka. He drove himself to the hospital. Ashite kwa muganga bamufata ibipimo. The moment he got to the hospital, they just took Yaramaze examinations. kubabwira ngo ndahita ngenda vuba. He had told them, I have a flight. Muganga agaruka yatukuye. The doctor came back rushing. Aramubwira ngo niwe waje utwaye imodoka.
He asked him, are you the one who drove yourself here? ngo vuba vuba nabe hospitalize. The moment I'm speaking now, you admitted. Basangiye amara iminota 30 ataraza, If he had spent 30 minutes before reaching the umutima hospital, we wari guhita uhagarara. his heart would be, he would have a heart attack. Yararwaye umutima atabizi. He would have a heart attack without even Ni knowing. bya bintu umuntu ajya afata indege That is when you take a flight bakumva ngo umuntu yaguye mu ndege. and you hear someone has died on the Ni kwa flight. kundi umuntu ajya aryama The one person would sleep bakavuga ngo yananiwe kuzuka bukeye, and they said he never woke up. tugatangira kuvuga ngo none bamurozi. And you start thinking they bewitched them. Medical check-up igaragaza ibibazo amaso atareba. Medical checkup will show you the troubles you have in your body you didn't know. Imbuto z'umwuka The fruits of the Spirit zigaragaza ubukristo amaso yacu atareba. will show the Christianity our eyes will never see. Imbuto z'umwuka Fruits of the Spirit nizo zokubwira ngo uyu muntu ni umukristo. will tell you if a person is a true Christian. Naramukurikiranye mu rugendo rwe, When a Christian is on his journey, naramukurikiranye mu mibanire ye n'umugabo, and those who follow you up in your relationship with your naramukurikiranye mu spouse, mibanire ye n'abana. and they will follow you in relationship with your children, Njya numva amagambo ajya avuga, and they check the words that you say, igiseta ajya acururizaho, how you handle your business, izi akazi akora, what you do at your workplace. yego yiwe ni yego yiwe, When they are yes is yes, oya yiwe ni oya when yiwe. no is no, Ubuzima bwiwe bwarahindutse, and you find out someone has changed. nubwo atazi kubwiriza, Though they don't know how to nubwo preach, atazi kuririmba, they don't know how to nubwo sing, atajya asenga cyane nk'impano, don't so pray alone. ariko aba bana nawe But those who live hari together ibintu with him, bamwigiraho, there are things they hari learn icyo from them. yamenye There are things he knew cyamuhinduye. that check them. Ariko iyo abantu bavuga ngo uriya muntu nimujya muvuga ngo ni umukristo wanyu, When you hear someone says that person you call ngo him, murebe abantu bakorana nawe bose, just look at the people they work with. ngo murebe abantu babana nawe Look bose, at the people they live ngo with. murebe umugabo wiwe n'abana, Look at their spouse and ngo murebe children. abaturanyi. Look at their Mu neighbors. yandi magambo hari ikibazo gikomeye In cy'ubukristo. other words, the Christianity has a very great trouble Ubwami these days. bw'Imana si ubwo abakunze kubuvuga, The kingdom of God is not about those who mention it a lot. ubwami bw'Imana n'ubwabera imbuto z'Imana. The kingdom of God is about the people who bear fruit. Nituzajya twigisha ku rukundo, When we teach about ujye love, wibaza yuko kigira urukundo. ask yourself if you still have Nituvuga love ku in you. rukundo, If we speak about love, wibaze yuko ukurugiramo uwo muturanye. check the way you love people. Ijambo The ry'Imana riratangaje. word of God is so Rijya rivuga amazing. ngo benshi bazambaza ngo The word of God says, so many will ask me. ko twahanuye mu izina We ryawe, prophesied in your ko name. twasengeye abarwayi bagakira mu Pray izina for the sick ryawe, people and they get healed in your ko name. twakoze ibitangaza mu izina We ryawe. performed miracles in your name. Igitangaje, Now the thing Imana that is ntizigeze ivuga ngo murabeshi. God will never tell them that you have lied. Imana ntizavuga ngo ntimwigeze mubikora. God will never tell them that you didn't do it. Imana izavuga ngo sinigeze He mbamenya. will say, I never knew you. Muzi impamvu Do you know why? Imana itumenyera ku mbuto, God knows us by the ntabwo Imana fruits, itungurwa n'impano. not by the talents. Impano ufite n'Imana yayiguhaye, Talent you have it from ntabwo God. zotungura Imana ko ufite impano. It doesn't need necessarily touch God that you are talented. Ariko imbuto wera But the fruits you bear, uraziharanira. you have to work for them. Wazababwira ngo mwankozi zibi bimwe, God will tell them, you wrongdoers. iz'abantu babonye mukora, The people saw the things that you sibyo njyewe did. nabonaga mukora. It is not what I saw you did. Ibipimo abantu bapimishaga, Measures people used, babapimiraga mu mpano, they measured you through the njyewe talents. nabashakiye mu mbuto. I measured you by the fruits. Yesu ahimbazwe. Praises to Jesus. Imbuto n'impano, Fruits and talents. bantu b'Imana, People of God. mureke dusubire mu bukristo bwacu. Let us go back to our Ubukure Christianity. bw'umwuka ni ubukure mu mbuto. Grow in spirit and in fruits. Gukizwa no gusengera abarwayi, no guhanura n'ibya bose. Being saved, praying for the sick and prophesying is for everybody. Kwera imbuto n'iby'abakristo bakuze. But bearing fruit is for Christians that are mature. Kabasobanura iki kintu. Let me explain this. Ntihaba imbuto z'ingurukizi. There are not illegitimate fruits. Imbuto zose zigira process zikuramo kugera zigeze kuri maturity.
All fruits have a process they go through to the moment they are mature and reap. ariko abimpano z'ingurukizi But there are talents that come just like that from uku nowhere. twosenga hano We can pray here umuntu akama yuzura indimi and people will speak in tongues. akamanura umuntu wese tutari agatangira kumubona. And someone here from nowhere will start to see them. Mwibuka amakuru ya Dawidi. You remember the story about David? Umunsi Sawuli yaramukurikiranye One day Saul was after him. amusanga i Nayoti y'Irama. He found him at Hiram. Amugeze i Nayoti y'Irama He got him to kubera have yuko Hiram Dawidi yari ku gicaniro. because he was on the Yasenga altar. avuga ngo imbaraga, He sent avuga ngo help. abantera imbaraga, Send with your avuga ngo mana power. wigaragaze. Be powered by the Sawuli power. ahageze yaraje kwicana, And Saul came and he wanted to murder him. yahise atangira guhanura nawe. He prophesied. Baravuga ngo noneho ni He igitangaza. said, this is amazing. Sawuli yatangiye guhanura. Saul now is Ntabwo prophesying. guhanura ari impano, Because ari imbuto. it was not a Ariko talent. ntiwokwera imbuto mu gitondo ngo zibe zeze. You cannot bear fruit in the morning and they are mature and the next day. Zirabanza zikazana burjo, zikamera utubuto They duto. have first to sprout out Zigakomeza zigakura. and they grow Zikaba ibitumbwe. and they grow to, Zikatangira kuneka. and they become to be Kugeza ripe zigeze kuri maturation. to the point they are mature enough. Impano siko zimeze. This is not the same as Mu talents. gitondo kimwe umuntu yo gusengera. In just one morning a person can pray for you Ukama wakira impano y'umwuka. and you receive the Ugasengera abarwayi. and you pray for sick people. Ikintu kijya kibabaza rero niki. Now one unfortunate thing is Iyo this. umuntu asengeye abarwayi bagakira, When you pray for sick people and they don't cyangwa hanuye bigasohora, and it comes to pass, abantu bahita bumva yuko ageze muri maturity. people think you are mature Noneho umuntu akumva yonamurera. and you think that you can even raise Ugatangira that kuza person. kureba wa mwana wasengeye umurwayi agakira, You want to go and see the person that prayed for ugatangira the sick kumubwira people. n'amabanga yawe. And you even tell them your secrets. Ntafite maturity yo kukurera. Yes, they're not mature. Yahawe impano, They have been ariko gukura ni talented, process. but growing is Iyo a iyo tugiye process. mu maserire, When you go in cells, turarerwa, you are tugakura, raised, you grow, tukabaza, and you are tukaguka. you grow. Nta buri muntu wakujyana iyi n'iyi. No one can take you Ubu ufite easily imbaraga. because you are family founded. Kuwa gatanu nabwiye abantu amakuru y'inyoni zo mu Burayi. Last Friday, I told people about the birds in Europe. Inyoni zo mu Burayi The birds in Europe, mu gihe cy'itumba muri hiver during winter, zijya zimuka zose zikamanuka za Espagne zikambuka Mediterane zikamanuka muri Afurika. they all migrate to Africa. Zikaba ari inyoni z'i Burayi ariko zasuhuye zahuze imbeho. They are birds, but they come in Africa because they are fleeing the winter. Hanyuma ubukonje bwashira zose zigafata umurongo zigasubirayo. After winter, they fly back to Europe. Abakristo benshi nuko So babayeho. this is how many Christians Tibagira live. itorero. They don't have a Ntibajya church. bakura mu mwuka. Aho bavuze umukozi w'Imana bose bariruka. Whenever they see a servant, Bahora bagiye. they are Iyo always on bavuze their ngo way. birashushe baragenda. They are always running Iyo towards bavuga ngo hari whatever zahindutse bakagaruka. And then when they want to come Oya, back, they come back. ntiushobora gukura mu mbuto. There is no way you will go in the spirit Umeze gutya, if you umeze are gutya, not gutya, firm and gutya. fixed and you are still a Aho wanderer. bavuze umuririmbyi wose wagiye. Wherever they speak about the Aho ground, you bavuze go. ubuhanuzi hose Wherever they wagiye. speak a prophet, you Aho go. bavuze itorero hose Wherever wagiye. they speak about the church, you go. Oya, wige gukura. Avoid and seek to grow. Ujye mu ishuri rya mbere. And go to the Ujye mu first ishuri rya class, kabiri. to the second Ujye mu class, ishuri rya to the gatatu. third class. Uzamuke mu mwuka. And grow in the Ufate spirit. n'umwanya wo gusenga. Because it's the time to Ibyo pray. batakubwira mu itorero. When they tell you in church, Utangire kubishakisha ku giti cyawe. search for it in the Bible. Kame. And go on your Ushake knees Imana. and seek Iguhindure. and change Uhindura it. abandi. So you change Iyo others. watindanye n'Imana. Because you have spent time Uguhaye with wera God. imbuto z'indani. Because you have fruits on the inside. Bigenda biguhindura. And it is changing you. Uko ugenda uhinduka. The more you Mu change, baturanyi bakavuga ngo warahindutse. in our neighbors, they notice your change. Umugabo akavuga ngo warahindutse. Your husband will notice your change. Umugabo wawe natagutangira ubuhamya. If your husband will never testify for you, Pastor ntashaka azaceceke. the pastor will always be. Umugore wawe natagutangira If ubuhamya. your wife will never testify Pastor for ntashaka you, the ntazavuge. pastor will not say, Abo dare say muturanye anything. batagutangira ubuhamya. But if they don't even testify for you, Abantu benshi niyo mpamvu badakunda amaserire. that's why many people do not love Mu bintu cells. byo kumenyana n'abantu byo kuvogerana bazamenya yuko ugira impano utagira imbuto nicyo They do kibazo. not want to mingle with people because they know they will be exposed. You have to be known by your fruits. Yes, ahimbazwe. Praises to God. Imbuto ni process. Fruits, they go through a process. Impano
talents ziva kuguhabwa. just come by gifts. Imbuto twera The fruits we bear, ntaho zihuriye n'imirimo dukora. they have nothing to do with what we Ziva do. ku murimo dukorera Imana. They don't even come from the service we do Ziva for ku God. murimo Imana yakoze muri They twebwe. don't even come from what God has done Umenya in umurimo us. Imana yakoze muri wewe. The work that God has done in Iyo you, watangiye gusoma ijambo you ry'Imana start reading the word of God, ukagenda ukura, and you start ukagenda growing, ukura, you start growing, ukagenda wica kamere, and you kill your nature, kandi icyo ugaburiye and what you feed, nicyo cyaguka. it is what grows. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. You are made by Hari 5 parts. umubiri, There is the body, hari ubugingo, there is the soul, hari n'umwuka. there is the spirit. Ibyo bintu bitatu twese All turabitunze. these three we have them. Umubiri ni housing, The body is a housing. ubugingo ni The amarangamutima, soul is the siege of our umwuka emotions. w'Imana murawuzi. And the spirit of God, you know Iyo that. wagaburiye umwuka You feed the spirit. agenda avyiga amarangamutima You feed your emotions. akayanyoha And he kills akayamara He God shits. akica kamere He kills the akamushyira nature. chini ya ulinzi Kills the character in you. ugakura And you grow. wasohoka hanze And you go outside. bakavuga ngo uriya muntu And they say that hari person- icyo yamenye. There is something they knew. Iyo wakira ijambo ry'Imana, When you receive the word iyo of usoma God ijambo ry'Imana, and you read the word iyo of God, usenga, when you iyo pray, witabira when you amateraniro, go up to the services, ubugaburira umwuka. the more you feed the Iyo spirit, ugaburiye umwuka when you feed the ajya spirit, agira imbaraga zo guhangana n'umubiri, he gives you power to fight with the body, agahangana n'amarangamutima. and you fight with your emotions. Iyo ugaburiye amarangamutima When you feed the emotions, ukayagaburira inzenya, you just feed the ukayagaburira emotions. ibintu byose bibonetse byose, You feed everything you usanga want. umuntu yarakuze You will find someone ni nk'umwana growing, w'igipfu. but they are like dead. Umwana w'igipfu aba abyibushye cyane, A child that looks like ibiryo that byose ibiryo is very calm. ibiryo byose ushize ku meza ashobora kuba yabirya akabimara. They eat everything you put on the Ya, table. wahagera agatangira guseka akajya asekera umuntu utambutse wese, When you come, the child will laugh at anybody passing ukamureba by. ukavuga ngo mu mutwe ntacyo yashyizemo. And you will say that they have nothing Yagaburiye there. housing ikirabyibuha. But yet you look at them, they are so grown up. Abakristo benshi nuko bameze. So many Christians are. Mureke dukure mu mwuka, Let us grow mureke in the dukure mu spirit. mwuka, Let's grow reka in the ijambo spirit. ry'Imana ridukuze, Let the word of reka God umwuka grow w'Imana through. tureme. Let the word of God feed you. Imbuto And you bear fruits. ziva mu mwuka w'Imana. It comes from the Spirit of Ni God. umurimo Imana yakoze muri twebwe uduhindura. From the work God has Niyo done in us. niyo mpamvu Yesu yavuze ngo This is why Jesus said, nimuguma muri njyewe, if you dwell amagambo in me, yanjye akaguma muri and my words mwebwe, dwell in you, ubwo nibwo muzakura, that is how ubwo you will nibwo grow. muzaguka, Then you will ubwo nibwo grow. muzasa nkanjye. Then you will be like me. Duhindurwa n'ijambo ry'Imana. We are changed by the word of God. Abo amagambo y'Imana ageraho bose siko bahindura. It is not everywhere the word of God goes and people change. Soreje kuri aka kantu. I'm sorry on this. Umubigi yagiye guhinga, A farmer went to his farm. asanga kategori enye z'ubutaka. He found four types of the Ubutaka soil. bwa mbere n'ubwo ku muhanda, The first soil was on the ubutaka bwa kabiri n'ubwo ku kara, the first soil was on the rock, and the other one was on the way, ubutaka bwa gatatu n'ubwo mu mahwa, and the third was in thorns, ubutaka bwa gatatu ni bwiza. and the fourth soil was fertile. Imbuto ni zimwe Now the seeds are the same, ariko ubutaka buratandukanye. but souls are different. Buriya twakira ijambo kimwe We receive the word the same ariko way, imitima yakira ijambo iratandukanye. but the hearts that receive in the word Iyo are umuntu different. yahindutse, When you have changed, ijambo riyaza rikamugiramo imbaraga. the word comes with an impact Iyo to umuntu you. atahindutse, When you have not changed, aryakirira aho ngaho akarisiga aho ngaho. you receive the word in vain and you leave it there. Ntacyo wokora ngo uhindure ubutaka imbuto atari nzima. There is nothing you can do to change the soul if it is not well. Ni ukuvuga ngo imbuto idafite umutima, abateye ibigori, iyo umutima wariwe cyangwa igishyimbo, nubwo uyitera mu butaka bufumbiye bw'uruhande rw'igishanga ntimera. When you look at the seed, there is an outer shell. Now, when you take the inner seed, if you don't change the soil, the inner seed, however powerful it can be, it will never grow. Ariko quelque soit ubutaka, But however much the soil will imbuto be, ari nzima, and the seed is well, ushobora gukondisiona ubutaka. you can condition the Abajya soil. bajya muri seri mujye mubabaza, This is what they do in ni souls. ku rutare ni mu butayu, The rock is a ariko wilderness, ubutaka barabukondisiona. but you can condition Mu the bihugu soil. byose by'i Burayi, All the countries in Europe, imbuto barya when they ziva muri have Isirayeli mu butayu. in the life of the world, Iyi imbuto ari nzima, when you go there, ubutaka wobukoraho, all the soil is ariko iyo conditioned. ubutaka ari buzima imbuto yarapfuye. But when the soil is well and the seed is dead, Biravuga iki?
What does it mean? mwitwararike ku mbuto. Now dwell on the seed. Tugiye gusenga. Go and pray. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mugende mwera imbuto. The word of God has said, go and bear fruit. Abakristo bapimirwa ku mbuto. Christians are known by their fruits. Ntibapimirwa ku mpano. They are not known by their Torero gifts. ry'Imana. Church of God. Iyo uturanye n'abantu. When you live with people. Iyo uturanye n'umuryango. When you are with your family. Iyo usohotse hanze. When you go out. Iyo uvugana n'abandi bose When mu you speak kazi. to other people. Iyo abantu bakuvugaho. When people speak about Iyo you. bicaye bakuvugaho mu kabare. When they sit and talk about Iyo you in bicaye the bakuvugaho house. mu muryango. When they speak about you in the family. Iyo bicaye bakuvugaho aho ukora. When they speak about you at your Iyo workplace. ubuzima bwa buri munsi. Your daily lifestyle. Uravuga icyo wamize. Does it show what you Niba have waramize made of? ijambo ry'Imana. The paper of God. Byahinduye ubuzima bwawe. In your life. Dawidi niwe yavuze ngo David said, nabika ijambo mu mutima wanjye kept your word in my kugira ngo heart ndagucumuraho. that I don't sin against you. Ubuzima bw'abanyamwuka The life of the bwihishe spiritual mu people, ijambo. they have kept the Ubuzima word in them. bw'abanyamwuka Life of the bushora spiritual imizi mu people, ijambo. they are rooted in the Ubuzima word. bw'abanyamwuka The life of the spiritual people bukomereye mu ijambo. is strong in the word. Ntabwo bukomereye ku mpano. Not on the gifts. Bushingiye ku ijambo ry'Imana. The word of God. N'imbuto niho ziva. That is where we Ziva have the ku fruits mizi from. ikomeye wamenye. In the word of God Uyu is from the munsi week. And the day ndagusengera I pray for kugira you ngo wakire ijambo so ry'Imana that you receive the word rigere of muri wowe God rihindure to come and bring ubuzima bwe change in you, butandukane n'ubwa buri to munsi. remove the Muhaguruke wildness. dusenge. Stand up for prayer. Wibaze ku mpano zawe. Now ask yourself about your Ni fruits. nziza, impano zawe ni nziza. What are your fruits? Wibaze ku mpano zawe ni nziza. Check about your good fruits. Gifts. Wibaze ku mpano zawe ni nziza. Check about your gifts if they are good, Ariko ushire akadomo ahantu hitwa imbuto zawe. but put a mark where should be your fruits. Kuko ubukristo bwawe burangana n'imbuto wera. Because your Christianity is according to the fruits you bear, Ntibungana n'impano wahawe. not about the gifts. Imana igiye kunganyisha ubukristo n'impano yoba irenganyije abantu kuko niziya bamwe abandi ntizibahe. Imana igiye kunganyisha ubukristo n'impano yoba irenganyije bamwe kuko niyitanga kuri bamwe abandi ntizibahe. If God would measure our Christianity by the talents and gifts, He will be very unfair to some of us because most of us do not have those talents and gifts. Niyiha umuntu impano yo kuvuga ijambo ry'Imana. For example, if you have a gift to speak about the word of God, Niyimuha kuririmba. and He is the one who gives the gift of singing, Niyimuha gusengera abarwayi. He is the one who gives the talent and gift So to pray for sick people. ndiyo fata ubukristo bw'umuntu utazifite ngo imugaye kuko niyo yazitanze. He cannot take a Christian and disapprove that Christian because He's the one who gives those talents and gifts. Ariko mu mbuto twese dufite amahirwe yo kuzamuka. But when we speak about fruits, we all have the chance and blessing Reka to bear dusenge fruits. tuzamuye ibiganza. Now let's pray by raising our hands. Manda gushaka muri uyu mwanya. God, in this moment, Ndagusaba ngo uhindure ubuzima bwacu bwa buri munsi. I ask you to change our daily lives, Ubukristo bwacu n'imbuto twera. our Christianity and the fruits we bear. Ijambo ryo riravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Your word has just tell us that we shall know them by their fruits. Turashaka ngo aho tunyura hose We want that everywhere we haba pass, ubuhamya bw'uko twera imbuto z'abakijijwe. let it be a testimony that we bear fruits of true Christians. Yohana umubatiza yamenye iri jambo. When we go into the word, Yohana umubatiza yamenye iri jambo. John the Baptist knew this word. Amaze kubatiza abantu When he baptized people, arababwira ngo mugende mwere imbuto z'abahindutse. he told them to go and bear fruits of the people Reka that natwe transformed. twere imbuto z'abahindutse. Let us all go and bear Reka fruits of twere people imbuto that transformed. z'abanyaruku n'abanyetorero. Let us go and bear fruits of people who have Imbuto love in the zacu ni church. ukwihangana. The people of long suffering. Imbuto zacu ni urukundo. The fruits of the love. Imbuto zacu ni ukugwa The neza. fruits are long suffering. Imbuto zacu Our fruits, uko zanditse hariya mu Bagalatiya. how it is written in Reka Galatians. ziriya mbuto zibe mu buzima bwacu. Let all those fruits be in our Reka lives. tuzerere abana bacu. Let us bear the fruits to our Reka kids. tuzerere abo tuvukana. Allow us to bear fruit to Reka our siblings. tuzerere abo duturanye. Allow us to bear fruit to Reka our duterere neighbors. abo dukorana. Allow us to bear fruit to our Reka aho colleagues. tunyura hose arizo batuvugaho. Help us to bear fruits and people Nibyo testify about. bikomeye. And even though we are Nibwo proved, bukristo. that is the Christianity. Urakoze Mana yanjye. Thank you, Father. Turagushimye. We praise you. Ukomeye amashyi menshi. We give you a hand of applause.